Bishop Rodoviko Bargahare najara nkurga kare na karabantu bakaba bakora ibintu by'emikono bihamwe ntasya kandi ashabira abantu kugaruza obunyakare ubwo barkwegyesa abana babo. Ejo tarukomanya okumoyikirize turugire turukimanya. Hallelujah. Amen. Ekintu kiriyo nichwahwe izoba n'ebintu by'emikono abici bakazi bakaba barubyibo barukabiha babikora barukemice. Vanus Shemerirwo wa God's Plan na wahigira abashija hamwe n'abakazi kugira enkwatanisa nungi baba bari abo kutungura makagabo. Kumuri kugira enkwatanisa mu maka namutekwa gukora entungo mwaba mutari kuryariyana tari kusherekana mukihamu entaro n'engamba ukihamu okutora aho mukazi atari kumanya ninga omushiza atari kumanya mukende ahanshonga y'abantu kushabiriza Bishop Bargahara ashabira umuzogo kurekeraho abantu bakatamana omukwekora tibikora noyitega kurengwa ibintu byagireke byahindo hindwe ruhanga nambe yo kubanza akwano warabaretere ba customers warabahereza amani niba arayongere okuhangusa opportunities zanyu. Gasha kwa Dan Basivye.